الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى شرح السنة كيون عقيدة فتوك فهو فيلا ولا نلون مدت بخلون بدل كله أي مفتوك بيان كده دبمون جندوا فوا عقیدہ کے باب تو کے خلاصہ ہے الامام البربہاری رحمہ اللہ مفتو کے ام فہواں کے گنوا فمیوان می درس ویتوے دی ہفتہ کا میدو کنڈ کے دیوما فہوگا میادو اڑونو می بلالا فداولا کوگا می فویتو کے شرح می حساب نمی کے دی اڑونو کے امید ہے کہ کوریان گوئنگ स्कूल तो कूदिंगे स्टडी ब्रेक होगा मूलिंग फोटोका होगा निदारो सनकस कोरिया गेंदियोमा फेशो इंशाअल्लाह निफतो के इतरो अहम अकीदा फोटोका होगा निदारो कोरिया दाने देनलोन में तो बदाला ने इमाम अल-बरबहारी रहमहुल्लाह के निदारोसा قال المؤلف رحمه الله تعالى وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم فالوفا بدعة کی أي الله سبحانه وتعالى كفر میں ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه بدعة کے بستا کا تبان جميعا ایوانی الله سبحانه وتعالى كفر کما مدوگا ایوے شک نتے ومن يؤمن بالرجعة देवन फारा अदु मिदुनियन अन्ना नेकमा ये रजाए की इंसान के मिहायन एन बेतुकुरा गोते के मच्चा अदु एना के फुराना एन सूरे का दुनिया फनुवे नेकमा एन बिमा वमन युमिनु बिर्रजाअति अर्रजाएन ईमान बेजमिया को ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला या शिरक को इलाह के दीन कुफर भी कम का बयान को रबनी एक मिसाल के गोतुका गिनोनी वयक़ूलु अली इब्न अबी तालिब हय्युन वसयरजिअ क़ब्ल यौमिल क़ियामति अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया का धीरे बहुनबी अदि क़ियामत के कुरिंग एकले के फानो वडा गन्नवाने ऐ मिबुना अर्रजा नोत देवन फहरा दुनिया औमा गुले गोतुं बिदआ के तेरे उफदिफावा कुफर के बहे हमें को तो मुहम्मद बिन अली व जाफ़र बिन मुहम्मद व मूसा बिन जाफ़र व यतकल्लमून फ़िल इमामति व अन्नहुम यअलमून अल-ग़ैब फ़हज़रुहुम फ़इन्नहुम कुफ़्फ़ारुन बिल्लाहिल अज़ीम व मन क़ाल बिहाज़ल क़ौल निबेबे कलुन देमे मिदने फद अली के फना यफगा मुहम्मद बिन अली जाफ़र बिन मुहम्मद मूसा बिन जाफ़र मी राफिदिंग शियिंगे बार इमामुंगे तेरेगा मासूम इमामुंगे गोतुगा एमीहुं कंडाला फवा बेबे कदुं एमीमा बेबे कदुं दुनिया का दिरी तिब्बे भी कमा बेबे कदुं आदि दुनिया बड़ान वाने कमरा आदि इमामुं वेरी बेकदुं ना ग़ैब इंगे कमशा निफदम बुना बुनुते कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुफरुं कम गया आदि एकमुं रक्कातेरिवे अलुन में एकमुं सलाम वुमा الإمام البربهاري رحمه الله بدالوني يفوق دم بدالوني قال المؤلف رحمه الله تعالى قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه دمدوغا حد الجميع ابي عثمان गफानो के वेरिकमबुर अली गफानो वेरिकमनो तो खिलाफतन आला वेगे वे बुना मिया की ए शियिंगे फिकुरु के मिया के एना के बस अदुल वेरी बैगे गोतुगा नुबले वेने अदि एना के मजलियुगा इशीनु में वसनुए वमन क़द्दम अलियन अला उस्मान फहुव राफ़िदियुन अली गफानो उस्मान गफानो के मच्चंग अली गफानो इसकुरा में उनकी ए शियिंगे तेरे हिमेने राफ़िदीन ने
قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم එමිහුන රාෆිදින කියුණුකම් සබබ මිතා බයන් කරවන ඒ අස්හාබු බේකනුගේ කිබම් වාරිද වෙෆවා අසරත එමිහු රෆුදු කොෆවාතිව රෆුදුගේ මානේ කි එකංකම ෆුරගස්ති එමිහු එකංකම් එකහෙරි වෙෆවාතිව එහෙම මෂයින්ගේ තරෙන් හිමනේ බය මේ රාෆිදින කි මමන් قدم الأربعة على الجميع وترحم على الباقيين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب اهما مبابغا سنة جماعة عقيدة كي خطر حديثين كي اما ما بيگما بيكلون كمغا ديكوما ادي دنتي بي اصحاب بيكلون ترين evs bekalaka badubas bunumen netuma ekuga ebebe kalunge kiban befawa unikankamuge vaakata dakka ebebe kalunna badubas raddu nukuruma ekuga ebebe kalunna ruhijje komne miyaki ei teduwegemwa sida maguga hidayatuga hurimiheke emmima alon kurindanne fada mifan nimmadabumon al-imam al-barwari rahimahullah mi ekko ballawa labbani sunne jamaati aqida ege tereng mistakun magfuradugen diumuge emme bodu sababaki ali radiyallahu anhu verikan hagguegen bakamasha ali gefanaki allah subhanahu wa taala ge khasa wasiya libigemma e ilahoge al wasiyakama bunuma adi ali gefanu devana fara mi duniyen adi emburi annanakamasha adi shiyainge tereng emihun kandala bara imamunnaki maasum mihun kama bunuma mifada ma katawge tereng sunne jamaatu ge aqidan emihun beruge dami ehmema sunne jamaatu ge aqida bayan kodewani ei hataru khalifa innaki ei emme iswegemma bekalun kama adi dentibe evda sahabiyaka evs badubahen nubunuma ebebe kalunge kiban veifawa unikantattawge waagatan hoda belumuga alugandumen ega itura egetere wade ebbe kalakavura nebbe kalaku maakko ebbe kalakavura nebbe kalaku dakko ehengos ebebe kalunge waagatawga alunmenna neegi bas bodumu ekkibawmaki eyye miwabuga hidayatuge magaki yafoga vidaluni qala al muallif rahimahullahu ta'ala was sunnatu سنتك أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه سنة بجمع قتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديها بيكالكو سورك بداغن نوانكمك උෆාවර خبر බේකදුන් දුනියක තිබ්බවනිකෝ දෙවවාෆවා ඒ දිහ බේකදුන්නකි ස්වර්ග වන්ත වෙරින්කමුගා එව්වේ ශක්කෙන් නැති කබූල් කුරුමේ ඒ සුන්න ජමාති අකීදාකි මිතාග එමා කනක ඉතුරු නී ගෙන්නවනි එහෙනි අසා බේකදුන්ගේ තෙරෙන් මදු බේකදු කුමනවි එහෙන් හුරිහා බේකදුන් දීන් දූකෝ මුර්තද් වෙෆවා කම බුනා බුනුමා අසාබේ කදුගතර මදු බේකලක් වේවා එහෙන් හුරියා බේකදුන්නකි ෆාසිගු ෆාජිරු නුබා මිහුන් කමුගා බුනා බිදඅවරි බස්තකුන් එක්කිබාවුන් ඒකතර ලාසිම් කුරේ එබේ බේකදුන්ගේ තෙරෙන්නේ හිමනනි දුනියක තිබ්බවනිකෝ සුවර්ග වඩා ගන්නවානේ කම්ගේ උෆාවරිකම්ගේ خبر දෙවවාෆවා බේ බේකදුන් වෙස් එහෙන් අයියේ අහලු සුන්නති වල් ජමාඅති ගේ අකීදා කි එබේ බේකදුන්නා මෙදුගා බස් බුණුන් අලොන් මෙන් හුට්ටාලා අදි ebebe kadunnaki swargavanta verinkamuga qabul kurume den yafoga vidalwani man jahada aw shakka fi harfin min alquran aw fi shay'in jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqiya Allah ta'ala mukaththiban fattaqillaha wahdhar wa ta'ahad imanak den vidalwani kiriti quran ge emme harufe ves emme akuraka ves shakkuko emme akurakavves inkaru koffi miha nuata rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum sabitu wafawa kamegga ekama dekolo hadafi miha ki ena allah subhanahu wa taala ya badal qurani doguwarege gotuge iman ve tedukuri miha ge gotuge nune hemma ekankamun tima ekkibave timage iman kam tima ebaje akuram timage iman kamuga
gadaala hifattanje ne yafaga vidalani wa minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyati llahi wala alwalidaini wal khalqa ajma'ina la ta'ata li basharin fi ma'siyati llahi wala yuhibbu alayhi ahadan wa akraha dhalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala dinganaka sefoga sunne jamaatu ke aqida ge waram muhim asase bayan ko debani ei sunnatu ge terene himenani Allah subhanahu wa ta'ala ya uredume va evves kamegga ei ilahuge evves makhluqa ka kiyaman terumen nuwe ei mambe fan kamuga vies adi huriha misum teren emmen kamuga vies la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq khaliq wanta ilahuge amru fulaka uredumaka goala evves miyaka kiyamanga tumen nuwe nebya emiya ki mam fan kamuga vies emiya ki misum teren komme fada mihe kamuga vinames alonu men kiyaman terimun oti Allah subhanahu wa ta'ala ga amru fulan alonu men e ilahu ga amru fulan uredume va evves kamegga evves miyaka kiyaman terimun nuwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani innama ta'atu bil ma'ruf kiyaman terikan oti heyokan tattoge heyokan tatta ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamaka ge bada ganne bemmeha kan tattake heyokame vejjenama ummata ekadeke fanu wani bayan ko devwafa adi nubakame vejjenama ekankamun rakkateruma ummata ekadeke fanu sallallahu alaihi wasallam wani goalwafa ehem bima la ta'ata li basharin fi ma'siyati al khaliq evs insanaka kiyamanterikan ada kurumen nuwe Allah subhanahu wa ta'ala ureduma kan amru kura evs kamegga adi hame fadan e Allah subhanahu wa ta'ala ureduma ka goala niyaka harme lobi kurume ves nuwe adi e huriya kamaki alonumen Allah subhanahu wa ta'ala ga amru fuluge macha alonumen ge nafsu iskogge nuane kankame ehem bima sunni jamaati ga aqida ge terega himenani Allah subhanahu wa ta'ala furiha me kiyamangatun yafoga den vidanwani wal imanu bi anna at-taubata fariidatun 'ala al-'ibad tauba bumaki alutakunge macchwa fardekkamuga iman buma wa an yatubu ila Allah min kabiril ma'asi wa saghiriha adi bodetifaafatakunna hudifaafatakun ves tauba wan jehekamuga iman bume miwaga mitaga e bayan kurawani ei sunne jamaati ge aqida ya khilafege de miyonge tereng mu'tazila na khawarijun deke gotuga tima bodufafe kofinama deenum beerwegende bodufafe midannawani e faafe ka deenuga hadde kandali fawanama nota ifafe ka Allah subhanahu wa ta'ala la'anil lawafa kan angawafa wa kan nota ifafe ka wakin naraka ga nota kavvaluga azab devvene kama angawafa wa kan ehmima bodufafe ga hoduverinnaki ei deenum beerwefa wa mihon kamuga buna sunna jamaate ge aqida ge fikura khilaf fikuru take islam deen nisbat fikuru ta nebahuri egetere mu'tazilan bunagotuga bodu faafe kura miyaki muslimen nu ekamako eneki mushrike vesnu emion gabul kura gotuga shiruka kufura demetuge magamun kore komese em magame gawani akhiratuga hefada miyaku warnani narakya ekam sunne jamaati ge aqida yaki bodeti faafataka adi kuda faafataka ves tima tauba vejjanama Allah subhanahu wa ta'ala timage tauba qabul kurabbanaka adi tauba ge sababun timage ihu kurabunu huriha faafatake fusawanaka ehmima ei sunna jamaat ge aqida ke bodu faafawanta vere kamuga enas ena tauba vejjanama Allah subhanahu wa ta'ala enage tauba qabul kurabbanaka adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yawmi akthar min 70 maratan e mistakunne tiyabamiyun Allah subhanahu wa ta'ala tauba washe yani timan kalege faano riyaka dualu haddiha faharavure ginan Allah subhanahu wa ta'ala tauba wame adiyame fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ekadege faanuge majlis tawga ashab bekalunna waaga dekkewma heda koraba wagutawga Allah subhanahu wa ta'ala istighfar ko faafa fusangadi dua kura adadu ashab bekalun guna ei kitab fahar efadan istighfar kurabato ben ashab bekalun guna fave egotun sahabe kalun garon riwaaye gembe rasul sallallahu alaihi wasallam memmajiduga astaghfirullah efadan sateka yavre ginam vidaluwa kamuga henni ma majile ga mistakuna waanga takkaman inneru gaves istighfar kurumaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge tere himene kame adi alonmen tauba vejjanama alonmege huriha faafatake Allah subhanahu wa ta'ala fursawanakam qur'ana sunnatun sabitu gembewa mi ummatuge mistaunge tereng kufurwe shiruku nukura miyako bodu faafe kan aragen favinames akhiratuga enayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah edibodi gannawana ma fursawa devwane enage faafe evvaran enen adamu devuma foga uquba devuma foga zarrege minwarwes iman kan hitugawa miha naraka muttiku ravwana kami sunne jamaatu ke aqida emi ma mifen nimmawala bamun sunne jamaatu ke aqida khunasa ko gennamamu efadan bodati faafataka kudifafatakum wes tawbawu maki muslimuge maccan oi wajibe kamuga bayan ko rabba efoga vidalwani ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم එබේකලකු දුනියගා හුන්නවනිකෝ සුවර්ග වන්නානේ කමුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විදාලුවෆා ඛබර් දෙවෆා බේකදුන් සුවර්ග වන්නානේ කම ගබූල් නුකුරනොත ඒකම ශක්කු කුරාමියකි මග්ෆුර දිෆාවා බිදා වෙරියකේ එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උම්මත දෙවෆා ඛබර අලුකමෙන් ඒ ඛබර ශක්කු කුරුමෙන්නති ඊමාන් වේ කබූල් කුරජේ Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basful taka begotum wahi kurawadi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ekade ge fanaki hawa nafsa egota bas vidalwa bekalen nune ekade ge fanuge basful teki ekade ge fana ive wahi basful take ehmima ekade ge fanuge asabe kadunge tereng suwarge vanta verinna narakavanta verinnaki Allah subhanahu wa ta'ala ebebe kalunna e maqam hurikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anga bayan kurummu ekale gefanu ummatan bayan ko dewafa kankan den yafauga al imam al barbahari rahimahullah ta'ala vidalwani malik bin anas rahimahullah ta'ala garihun riwaya gembe man lazima sunnata wa salima minhu أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكان له تقصير وإن كان له تقصير في العمل ميغو سنتك هفاتا هذه إيناغ كيبان أصحاب كدن بدبس بنما فرسار كرمون إبيكدن سلام وفوا ميغو efadan sunnatuge matiga hore marwejjanama akhiratuga emiha wani e sunnatuga hifetumuga demi hore jamiha wani nabi be kalunna siddiqunna shahidunna salihunge terenne ei emihage hewamaltanga di kitamme madui kamuga innames sah aqida ga sunne jamaate ka aqida ga hifatta fi mihaya mifada maqam Allah subhanahu wa ta'ala dirwani ehmima bishr ibn haris rahimahullah garun riwaya gembe as-sunnatu hiya al-islam wal islamu huwa as-sunnah sunnataki eyye islam deenaki adi islam deenaki ei sunnate mi basfulo tibe fulonge tere mi foi feshune iruga darustakan hadiri be fulon adwa samana mi fe fattawama sal imam al-barbahari rahimahullah vidalwani sunnataki ei islam dine adi islam dinaki ei sunnate e fadange vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala mi ma din baamale bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
කදයගේ ෆානමච අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බාවල්ලේ කීරිත් කුර්ආන් අලුකඬු මෙන්නා හැම ವಾರಿದ್ವೇಗೆ ಆಸಾನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಫರಾಕ್ ಕೊಡು ಅದೇ ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಎಂಗೆ ಹುಕುಂ ಫುಳುತ ಏಗೆ ತಫ್ಸೀರ್ ತ ನಳೊನ್ ಮೆನ್ನಂ ಉಂಗಣ್ಣ ದೆವ್ವ ಫೋಡಂ ವೆವಿ ಮುಅಲ್ಲಿಮಕಿ ಮುದರ್ರಿಸಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಹ್ಮಿಮ ಮಿಯಕು ಮಗುಫರತಿ ಫಾಮಿಯುಗೆ ತರ ಮಿಯಕು ಅಸ್ ತಿಮನ್ನೆ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾನ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗೋಯಂ ಎಚ್ಚಕೆ ತಿ ಸುನ್ನತ ಗೋಯಂ ಎಚ್ಚೆ ತಿಮನ್ನೆ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾನ್ ಮೆ ಬುನೆ ಸುನ್ನೆ ಬೋಲಾಲ ಜಹಾಮಿಯಾ ಎ ದೋ ಕುರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ මේ සුන්නතගේ බුණ අලොන්මන දූකොල්ලෙවෙන එවස් කමන්නේ ඒ සුන්නතුගේ සවාහිබකි ඒ සුන්නේ නිස්බත් වගේමනි මෑබ්ගෙම නබිය මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නෙම්මිම කුර්ආන් ගා ඔතීතිව නමාදු කුරා හින්දුගා ඒ නමාදුගේ රුකුන්තක රකාත්තවගේ අදත්තක නමාදුගේ වකුත්ත අලොන්මන එගනි සුන්නතු රමදාන් මා රෝදේ ඉෆුමන් අමරු කුරමා ෆෙන් හින්දුගා රමදාන් මාගේ රෝදාගේ අහ්කාම් තන් අලොන්මන එගනි සුන්නතු नमाज के इतना आते कि वाक़ीम सलात वात ज़कात तियाबान नमाज कायम को ज़कात देने अल्लाह वींदुगा ज़कात देवी मिंबरा ज़कात के निसाब ज़कात के कंदत गलर में ना उगड़ना देवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्मीमा सुन्नत की ए इस्लाम दीन की ए सुन्ने फुदैल बिन इयाद रहिमहुल्लाह गारियों रिमा बेगम बे इदा रायत रजुलन मिन अहली सुन्नति फकअन्नमा अरा रजुलन मिन अस्हाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इदा रायत रजुलन मिन अहलिल बिदअ फकअन्नमा अरा रजुलन मिनल मुनाफिकीन फुदैल बिन इयाद रहिमहुल्लाह की ताबीन तेरे मैं बेगम व जाहिद बेकले विदालोनी सुन्नतुगे गदें हिफाट्टा बेक फुलकु मिहकु फेनिज्जनम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे अस्हाबु बेकदकु फेन्न फदे अदि बिदावेरियकु सुन्नतुगा नेक्कंतत्तके ग हिफागे उळे मिहकु फेनुमुं ए जमानु गति बि मुनाफिकुं गेतरे मिहकु फेन्न फदे तिमंकदे गफर एफोगा यूनुस बिन उबैद के बसुलु गेन्नवा फनी विदालवने अल आजबु मिम्मन यदुल यौम इला सुन्नति व आजबु मिन्हुल मुजीबु इला सुन्नति एम्मे आजबु वगेमनी मियदु सुन्नत दावा कुरा मिहुन्ने मी सुन्नत किया सुन्नत गोवा मिहुन्ने एकमको एवरवेस आजबु वगेमनी ए सुन्नत इजाबदे मिहुगे कंतोगे एं गोतक बुनानम तिमन्ना सुन्नतुगे हिफाटनी बुने सुन्नतुगा हुरी कंकमुं बेरुवेगेन दा मिहुन्ना अजाबवेगेन दा हिंदुगा ए सुन्नत ए दावतु दे मीहाया ए सुन्नत अमल कुरा मीहा उलेम्बी गो मिवनी दीनुगे अंगवाफा ए अलोनमें अमिल्ल सिकुंडिय विस्ने अलोनमेंगे काबफें उलुनु गोतेन्नु सुन्नत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या एकदेगे फानुगे अस्हाबु बेकदु अलोनमें मुगन्ने दे विकंका एहम वीमा الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بدالوني وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت السنة وإياكم والبدع حتى الموت ابن عون رحمه الله එකදේක ෆානුගේ මරුගේ එඳුමතිගා විදාලොන්දී තියබෑමින් සුන්නතුගේ ඉෆාට්ටාෂේ තියබෑමින් සුන්නතුගේ ඉෆාට්ටාෂේ බිදාන් තියබෑමින් එක්කිබාමෂේ මරුවගෙන් ෆුරාන දන්දෙන් එෆතයන් එකදේක ෆානු ඉබ්න ආවුන් විදාලව මුන්දියේ නිකම් විස්නා වඩන්නවා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හයාත් රූෆුල් එතොයිර හෂකඩා වකිවගේ හෂකොඩා වකිවගෙන් දියුමුගේ කුරින් උම්මත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවි කොන් ඉරුෂාදෙත්තෝ हदीस को रवा मुंदे अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम नमाज कुराश नमाज रकात रिवाश त्यबामियोंगे आलुंगे गोतुगति मीहुनंग हेकोंग हिताशे आंबिन्नंग हेकोंग हिताशे अदि हफोगा देन हदीस को रवी इहोगे उम्मतोगे तेरेंग यहूदीना नसारें एमिहोगे तेरेंग नबी बे फोनुबे नबी बे कलको दुनिया दूकुरब्बा फिनमा ए बेकदेगे कबरंग अलोकं कुरम फशे एकमं इंकार करमुंदे बिदायं इंकार करमुंदे शिरुकं इंकार करमुंदे हयातुगे एम्मे फहुनेवाग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्मेमा एकदेगे फानुगे सुन्नत गोआलेवि मातिवेरि इमाम बेरि बेकलुंगे फहुनेमा यामे बेस सुन्नतुगा गदाला हिफेट्टुम नसीहतेरुमुंदिया अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह की सुन्नतुगा सुन्ने हरमन्ना हमें एक गोतुगा गिनेस देवु मट्टका एकदेगे फान इम्तिहान तक कुरेवि वेरिकमुगे फरातुं एकदेगे फान जदल्लेवि जिल्दु कुरेवि तालमुन देरुगावेस सुन्नत खिलाफ बैर नुबुने इफाटा देवि इमाम
imam ahmad bin ahmad hanbal garun riwayat mane mata rajulun min ashabi timan kadege faanuge ekwaringe tere miyaku maruye faruya fil manami timan kade fanan ena huafenuga fenune faqala ehena bunye udu li abdillah abi abdillah nota imam ahmad bin hanbal dannawa alayka bis sunnah kadege fanu sunnatuga barugade hitfat washe fa inna awwala ma sa'alani rabbi ani sunnati timan ge veri rabbu tabarak wa taala timanna ya emme furtamayno kurebbi suwada ki sunnatu ge wa kenne sunnata tabawinto he alon mena inge kapalu ga kurave tin suwada ki kobato timage deena ki kobato timage rabba ki kobato mi timame ge tere fonu bunu nabiya be gotu timame bunani ki keto ehm vi malon menna kavvalu gave se suwal kurevene qala abul aliyat rahimahullah abul aliya vidalwe man mata ala sunnati masturan fahuwa siddiqun al-i'tisamu bis sunnati najatun sunnatu ge terega rakka terikama ko marwajje mihaki ei siddiqun ge teremwa mihake eni sunnatu ge hifattagen rakka terikan dibunu miha hashe akhiratu ge najata kamiya bodibum wani ehmima lobbete akhun alonu menge miwaga adwaswa komme befulaka salonu dannawaden benwani hama gamadun deyaharu doloharu terega midarusa wadannawe befuluna adi mitaga darusteva ehem bebe fulunge darusaka wadannawa befuluna sunnatuge wahaka rangalan evigen dana ekamaku hitameki ba befulunge mihama bastan adesumuga tiberugas sunnata eguta amaluta beerfu badal wegen data nufene emege hituge amal allah subhanahu wa taala mola denodigen mani evs mihege amala meduga hukum qur'ane baynnon alon mennaki ekam alon men maruwegen gosinama alon menna kurave suwaduge terega alon menge tere fonowunu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan alon men tababi kihinetton suwadu kurevena miyadu zuwanunge terega emihun lobi kura bayaka eggota bohada emihaku lobi kura gayaka eggota gaage tantan torfa emihaku lobi kura mihaka eggotan hedungala mi huriya kame lobi ge sababun ezuwanuna badalannakam fenigen de ehem bejjanama allah subhanahu wa taala deke alon men lobiwa kam ga wanama e ilahu quran ga wahi kurawani qul kalekfan vidanwashe in kuntum tuhibbuna allah tiyabamihum allah subhanahu wa taala deke lobiwa kam ga wanama kobato jawabaki fattabi'uni yuhibbukum allah timan kalekfan tabawashe erunne allah subhanahu wa taala tiyabamihum deke lobwane emima alon men lobi ge da'wa kura kam ga wanama alon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobwanama alon men ge sifatakum alon men lobi kura kantata uterega alon men hedun ala gotu ge terega alon men ge ulumuga e kalege faanu ge sifata fennanje ni firawulta nimmalabmun al-imam al-barbari rahimahullah nekas kenone al-fudail bin iyad ge basule vidalone man jalasa ma sahibi bid'atin fi tariqin fajuz fi tariqin ghairi mihaku bid'a veriyaka ko mage gamati ga ishidage intan fenijjanama enu magakun tiba hingan ikhtiyar kurashe ei e waagatan aduwagen tibage din tibang oligen ga danatiwe demme sama fudail bin iyad ge basule genone man azzama sahiba bid'atin faqad aana ala hadm al-islam bid'a veriye sunnata khilaf amal qura mihaka emiyaka makon hita fi miha e hiterone islam din muguradan shay ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد bid'a veriyakan hinitum vela mihakwas enaang e muhammad sallallahu alaihi wasallam e baawale mun deenaki maabodu kamen echchekamuga nuviye waman zawwaja karimatahu min mubtadi'an faqad qata rahimaha emihege dariyaku bid'a veriyaka kaamene koddifi miha enage gaatimage gulume ekandani waman taba janazata mubtadi lam yazal fi sakhatillahi min allah sakhatin min allah hatta yarji' bid'a veriyage janaza ga bayre jamiha e janazan emburi annanden enane allah ge kofage matige nitaga bid'a verinne midannawani shi'inna rafidina sunna jamaatu ge usul taka mulin khilaf alana mikya iman kam ge rukun taka e inkar kura mihun getaren himene mismihun e wankata iswe hingajje eha ekuga alonu dannawada benone mi islam deenna nisbeva islam deen ge usul taka khilaf adiko bato shiruka ruhe miha
kobato kufra ruhemiya Allah subhanahu wa ta'ala ge em farataka effada koggen alukan kur misalaka nasara Isa alayhi salam ki Allah subhanahu wa ta'ala ge dariyakama bune Isa ge fanan alukan kuramudda hindu alugandu men ekama ruhe kamuga waanama alugandu men nan ruhe men Allah subhanahu wa ta'ala ge shiruku kuramuge shiruka ei mitaga mi buna baki sunnata khilaf mi honna ruhum bes meha bodukamaka waindu adi mushrikun medu muslimun nabur ma rangale bunanyam e bunavene komfada bodu bahetto duniyada huri emme heolafa rangalu mushrikunge mihavure Allah subhanahu wa ta'ala ge ari hazratuga akhir duauga eila shirku nukura ekamaku faafatoge hodverias ma heovegenge faafa kurun rangaleke no midannavani faafa kuramiya he dharme sabab libele kasma midannani ekam Allah shirku nukuru ma heovegembe shiruka vure komme fada halate gavis den yafaga anakas gennawani fudal gun yaadge baswade vidalani man jalasa ma sahib bid'atin warathahu al-ama bid'a veriyage wajlisga ishinda vijje miha kanukam varutavane evve shakkanne deenuge magu miedu alonmen muttamaga kasalan gossati bi komme miha ki deene almerenge darustakun ekkibave ef furagasti timamenge bas evre varugadagen ule komme miha ki hagguge magun ekkibave gossa miha den yafoga anakas al-imam barbahari rahimahullah ta'ala vidalani al-fudail ibn iyad vidalwi aqud ma'al yahudi wan nasran yahudi wan nasrani wala aqud ma' mubtadi'in wa uhibbu an yakuna bayni wa bayna sahibi bidatin hisnun min hadidin timanna nasarange miha kanota yahudinge miha ka ekuga kabo hada faana me ekam bid'a veriyaka ekuga en majide geshinde kabo no hadana me timan kade ge faano edeme timanna ya bid'oirna demeduga daganduge killae vuma ei yahudina nasara mejjana muslima emege deenuge sababun engigende ba Allah shiruku kurumege huddakamen noka ekamako bid'a ge magatan anne hinduga timage deen kamuga hiwegen e tabavegen deve tabbeke batibi ehmima den anaka semme fahu wankeka gennawani fudal bin ayadge basfulu إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله الله سبحانه وتعالى ميكو بدعة ذكر لأنك مغامانما ඒනාගේ ෆාවත ෆුසවා දෙවයි අද ඒනාගේ අමල්ත කිතම්ම මදුවියක් කමකෝ වලා යකුන් සාහිබු සුන්නතින් යුමාලියු සාහිබ බිදාතින් ඉල්ලා නිෆාකන් සුන්නතුගේ අහුලවරේ බිදාගේ අහුලවරියක මේ ඒනාගේ කන්තත රීතිවගෙන් ඒනා එකුගා නූල එනේ ඒනායකි ඒ බිදාය ලෝබිකුරා මුනාෆිකකමුගා නුවා نونغتك ومن أعرض بوجه عن صاحب بدعة مدى الله قلبه إيمانا بدعة هذورينك كبان أميها كباب جميعها هيتم الله سبحانه وتعالى إيمان كم بدوا دفانه ومن انتهز صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر بدعة ورينك كبان مدنيا متك كباب جميعها آخرتك بيروير كم الله سبحانه وتعالى أنا سلام كود دفانه ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة ولا تكون صاحب بدعة في الله أبدا أدي بدعة ورينك بدعة كباب جميعها سوارجك متوري درجتك الله سبحانه وتعالى وفضل ودفانه نهم بما بدعة ورينك إكويريك نواه دوها كويس دينك نكن تتك بدعة مكيني بدعة مكيني رسول الله صلى الله عليه وسلم උගන්නා දෙවි කන්තත්තක ඛිලාෆ දීනුක තරේග අලුකමුක ගොතුක කුරවේ කන්තත්තක එහෙමම එකංකමුන් එක්කිබාවගේ මනුවි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් මේ කලිම අලුකන මෙන්න ෆුරිහමෙන් ඊමාන් නුවෙන නිසාබුන් අල් ඉමාමුල් බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ්ගේ ශරහ් සුන්නාය කියනෝ නිෆයි මේ අකීදා ෆතෝගේ ෆිදාවත නෙමුනේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් කුරියන් එත්තාගා දැන් هم إسلامي علمك فتوترين إهم فتش شرح كرما فشان وأفاور خبر دمون وكذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.